Večiti su ove godine mnogo dobri. Igraju sjajno u Euroligi, a ovo su glavni utisci od početka sezone. Partizan je polako uhvatio zalet i vezao 2 pobjede, kao što smo i najavljivali. Stvari su došle na svoje mesto i ići će samo na bolje, s obzirom koliko je novih igrača došlo, ovo deluje prilično solidno. Mnogi igrači igraju kao nikada pre. Oba Jonesa, Bonga i Brown su fenomenalni u oba smjera, a praktično svi igrači su do sada imali određeni učinak i polako hvataju svoje uloge. Sada kada se vrate Washington i Mike, to može biti fantastično da se kontinuitet atletike na terenu drži svih 40 minuta. A ono što je izuzetno zanimljivo jeste da Partizan igra onako kako niko nije mogao ni da zamisli. Šuterski i ekstremno brzo. A svi smo očekivali da će biti spora košarka sa fokusom na defanzivu. Zato je Željko, a mi ostali baš i nemamo toliko pehara. Sa druge strane, Crvena zvezda je zadržala kostur tima i dodala nekoliko fenomenalnih igrača. Pa je već sada pokazala da apsolutno može sa svakim da igra i da niko u cijeloj Evropi neće moći da upiše pobjedu napred protiv Zvezde. Praktično Sferopoulos je neverovatno podelio uloge. Izuzetno komplementaran roster imaju crveno-beli, ali